Marimar, 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 biyag ko ay anya ka di ti adda ken ka tanakayawam daytoy arik na anang ted kanyak itiliw-liwa ken ragsak o Marimar, 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 biyag ko marik nagsikat mas na ayang si kakaditay indaing kalang tamabasa kadagita matang tiladdaang o Marimar, 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 biyag ko wen italaeng nakarit na tuy pusok ti ayat nagpay duma gaputa kayaw mo kenday tapintas nabalod mo day tirik na sapay kumatain ka aklunen tuy inaken ka iyar si kantulaeng tinakpat patgen patyendak o Marimar, 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 biyag ko wen italaeng nakarit na tuy pusok ti ayat nagpay duma gaputa kayaw mo kenday tapintas nabalod mo daytoy rigna sapay kumatain ka